yonke into yasesontweni uyigcina yonke into kodwa emva kwaloko izinto zakhe aziphambili ukuzitshela ukuthi yini ingoba wena ukhohlwe yimuva kini mawukhohlwa yimuva kini ukhohlwe inkaba yakho ukuthi yagqitshwapi inkaba yakho ayigqitshwanga esontweni ayigqitshanga esontweni inkaba yakho kodwa yagqitshwa kini ingakho ke kufanele ukuthi izinto zakini ungakhohlwa izona udidiswe yisonto isonto yebo liyazenza izinto kodwa esontweni akushiwo ukuthi asikhohle emuva emakithi uze umuntu ethi yena akasahlabi uze umuntu ethi ngoba mina ngiyathandaza zonke izinto ziyenzeka ngomthandazo hayibo akuzona zonke izinto ezenzeka ngomthandazo umuntu osuke ekukhohlisa lokho uma kuukuthi nawe lokho uyakusho usukuzikhohlisa asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokuthethe nezinto amavasha bahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesinto wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga ngifuna udalo siphethe kahle ngifuna udalo siphethe kahle mina ngifuna intombi eziphethe kahle ngifuna intombi eziphethe kahle eziphethe kahle eziphethe kahle eziphethe kahle eziphethe kahle ngifuna intombi eziphethe kahle inabo dlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele kwaze kwasamanxulume sibekelana ninabo kanodume ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke lakhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa umshana wakofuze fulele omashiya mahle angathi azoshumayela umzukulu kaMdumo ozala umama umdumo ezalwa uthumbu latshatshatsha ngishabo sibalo liyabashisa utshatshatsha azalwe upheshe isinqadu sikaMaguyane upheshe azalwe uye umaguyane azalwe uvaphi azalwe uNokhonjwa kanti ke mina insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombi ziyamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovivi sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholwe likholwa ngenhliziyo engalibhana kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkankane lakhala lathi ngahamba lithe selositha lathi ngahamba ngaziphiwa umkhulu wami ke lezi umdumo igaba elimabanga umjabulelo umamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca ngumuthu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixega isimilo omaqede zikhohla amasokazi ugqilaza umthakathi uyagadla ziyephuka usabathe uyagadla ziyephuka ugugu lentombi ezinhle neziziphethe kahle umthunzi okunethezeka amatshitshi ngiyabulisa umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe ngiyacela ukuthi usubscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese umfanekiso oqoshiwe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu zikhona incwadi esizilobayo amava ahlabahlosile sithini isintu yokhuluza ukhokho zifundisa ngesintu sethu thina njengabantu abampisholo uma ufuna isikhathi sokuhlala phansi nempunga yesintu nidingide indaba zesintu ikunika umhlahlandlela wesintu kuloko okudidayo ungeza eoffice lethu eMphelandaba kuWest Street eThekwini kuWest Dock number 4 inombolo lezi ungasishayela kuzona ukuze sikwazi ukuthi senze inhlelo zokufika kwakho ngoba asithandi ukuthi uvele ufika ngoba uzofika simatasa umnyango sukhile sixoxa nomuntu simnikeza umhlahlandlela ekufanele ukuthi awenze namuhla bafowethu ngeimpunga yesintu ngizokhuluma into ebalekile kakhulu kodwa ngiyazi mhlawumbe ukuthi angizuzwakala kahle ngoba isikhathi esiningi vele kulabo bantu ekundlebe zabo zimelene neqiniso angizwakali kahle kodwa labo bantu othola ukuthi indlebe zabo ziyathakasa uma ukuthi zizwe iqiniso ababi nankinga labo bantu kunomuntu othola ukuthi akanikele esontweni go akanikele emadoda
10% uyawunikela azakhiphe ngisho 20% uyanikela makufanele anikele esontweni nje akakazi anganikeli esontweni nje kwenza konke uyakwenza yanikela yonke into ngoba yonke into ucabanga ukuthi yonke into uyinikezwa khona esontweni kanti akuhambi kanjalo bafowethu hayi akuhambi kanjalo uyabona iqiniso bafowethu masisazoligodla yabona iqiniso masisazoligodla bafowethu singalikhuluma zisazobanzima izinto kunomuntu othola ukuthi ithongo lakhe liyamkhanyisela limnikeza izinto agijima yobonga esontweni kunokuba ubonga kulona ithongo lakhe uyazi ukuthi udidwa yini udidwa ukuthi ngaso sonke isikhathi uyaguqa athandaze acele ngenkathi eguqa ethandaza ecela akanalo futhi ulwazi lokuthi umkhulu womkhulu mesebenza okanye umesiza umuntu umsiza ngokuvuma kwabantu bakubo kunomuntu othola ukuthi uyaguqa athandaza okanye ahamba ayekonikela umenikele ekucela lokho akucelayo bese ithongo lakhe libe selizwa okanye bese umkhulu womkhulu akhulume nethongo lakhe okuthi nayi ingane yenu iyacela ngiyamukelise na okanye athi yamukeliseni lokho ekucelayo uthola ukuthi umkhulu womkhulu yena ukucelela ethongweni lakho manje okanye ukwenzela kube lula ethongweni lakho ngoba kukhona izinto ezithile mhlambe ezikubambile elidinga ukuthi zilunge phakathi komuzi kodwa ezingakalungi bese emva kwalokho umsebenzi uyawuthola unikezwa ithongo lakho ngoba umkhulu womkhulu ukudalile lokho ukuthi abantu izinto bazenzelwa amathongo abembethe ngoba wona wawapha amandla iyona ndlela futhi asebenza ngayo yena athi kumuntu sezenzekile izinto bese agijima ahamba esontweni athi uyobonga esontweni afika khiphe enkulu imali le athi uzonikela uyabonga kodwa emuva ekhaya akabongile ekhaya yini uhamba uye kobonga esontweni kodwa ekhaya ungayi kobonga ethongweni noma ubona ukuthi wena izinto zakho zenzeka ngesonto azenzeki ngesonto esontweni bakhona abantu baningi bayanikela bayathandaza kodwa izinto zabo azenzeki izinto zabo yindaba izinto zabo zingenzeki ingoba bona baqhakambisa kakhulu isonto konke bakwenza esontweni kanti akufanele ukuthi zonke izinto bazenze esontweni zikhona izinto ongazicela esontweni zikhona futhi izinto ongazicela ekhaya akusona sonke isikhathi la ukuthi khona izinto uyohlezi ngaso sonke isikhathi uzenze esontweni izinto zakho zike emsamo wakini uma umsamo wakini uyekile nje ungenzi lutho uzothandaza esontweni unikele esontweni kungenzeki lutho ngoba vele wena izinto zomsamo wakho awuzinakile abantu abadala bakini bakendaweni engafanele ukuthi babe kuyona ngoba wena awubagezile abantu bakini nakhona esontweni nabo ufika ukuthi uzonikela ufika unikele nje nakhona esontweni nabo ufika uzonikela uvela ufika unikele nje uthola ukuthi awubanikeleli bona abantu bakini ukuthi bagezeke kanti kubalekile ukuthi unikele phela nawo umnikelo ukuthi abantu bakini bagezeke la bekhona ukuze bezothi mabebuya beza kuwena bakwembathe nawe ngokukhanya sebegezekile ungathi uyahamba esontweni ufika uthandaze esontweni uthandaze unikele esontweni mawunikele esontweni ukunikela kwakho uthola ukuthi kuyefana nje akunamehluko ngoba ngenkathi unikela umkhulu womkhulu yena into ayenza ukhuluma nabantu bakini uthi nayi ingane yenu bifikile izokhuluma mayifikile ingane yenu izokhuluma ngikwenzeni ukuthi bese bathi njengoba sike sidakeni thina yena kade nikelelana wena uthola ukuthi wena ngenkathi unikele esontweni ubuzozinikelela wena ngicela umsebenzi ngicela inhlanhla ngicela imoto bese umkhulu womkhulu abuza abantu bakini nayi ingane yenu ngiyinike yini njengoba kade izocela imoto bese bathi bona abantu bakini cha ungamniki sipatshiwe thina odakeni kungani uma kuukuthi uyakholelwa ekutheni izinto ziyenzeka kuwe angafaka umnikelo wokuthi anikelele thina sisuke kulodaka esikulona sisuke kulodaka esibhaje kulona
musa kumnikeza imoto ngoba momnikeza imoto umnikeza umsebenzi umnikeza izingane umnikeza yonke lento ayifunayo uzokhohle ukuthi khona thina esiphethe impilo yakhe thina esabazali bakhe bese izinto angazenze emuva ekhaya ezela thina sisale sibhajodakeni iyona ke lento yenza ukuthi noma usunikele ngo50,000 rand izinto zakho zingenzeki ngoba wena ubeka phambili isonto ukhohle yimuva lakho ukhohle ukuthi wena kukhona into ekuthiwa umsamo lento ekuthiwa umsamo ukhohle ukuthi makukhulunywa ngomsamo kukhulunywa ngethongo uma kukhulunywa ngomsamo kukhulunywa ngesiqu sakho esembethwa amathongo akini esembethwa abantu abadala bakini ekufanele ukuthi labo bantu abadala uma bengcolile bakwazi ukuthi bagezeke phezulu kwakho ukuze izinto zikwazi ukuthi zihambe ziye phambili uma wena uzothandaza kuphela ubeka izinto nje emthandazweni kuphela umthandaza uphenduka kube inyongo bafowethu ngeke sakhohlisana uma ucabanga ukuthi izinto zilunga ngokuthandaza kuphela ukhohliwe into enjalo ayikaze yenzeka into edinga inyongo iyohlezi ilungiswa ngenyongo angeke wayilungisa ngokuthandaza ngeke ngisho kuthi ukholwa kangakanani ngisho kuthi uthandaza kangakanani makufanele ukuthi nje kufa imbuzi kuphuma inyongo ugezwe iyophuma inyongo ugezwe ngayo leyo nyongo nomswane angeke uze wathandaza ngeke futhi wathatha iswasho uthi imva kwaloko sekuphelile cha ngeke wathatha amanzi uthi leyo nsila ngeke wathatha amanzi uthi leyo nsila efanele ukugezwa inyongo nomswane bese uzitshela ukuthi wena izosuka ngomthandazo noma izosuka ngeswasho ngeke ngoba ezinye zezinto bafowethu zisidinga emuva ekhaya ubona nje wena uzimisele kangaka esontweni uyakholwa impela uyigcina yonke imithetho yakhona esontweni yonke uyayigcina yonke akukho ongakwenzi konke uyakwenza umfundisi wakho umethi iphuza uparafini awuphuza kodwa izinto zakhe azenzeki yonke into yasesontweni uyayigcina yonke into kodwa emva kwaloko izinto zakhe aziphambili ukuzitshela ukuthi yini ingoba wena ukhohlwe yimuva kini mawukhohlwa yimuva kini ukhohlwe inkaba yakho ukuthi yagqitshwaphi inkaba yakho ayigqitshwanga esontweni ayigqitshanga esontweni inkaba yakho kodwa yagqitshwa kini ingakho ke kufanele ukuthi izinto zakini ungakhohlwa izona udidiswe yisonto isonto yebo liyazenza izinto kodwa esontweni akushiwo ukuthi asikhohle emuva emakithi uze umuntu ethi yena kasahlabi uze umuntu ethi ngoba mina ngiyathandaza zonke izinto ziyenzeka ngomthandazo hayibo akuzona zonke izinto ezenzeka ngomthandazo umuntu osuke ekukhohlisa lokho uma kuukuthi nawe lokho uyakusho usukuzikhohlisa akuzona zonke ukuzitshela ukuthi wena ubanjwe yini ekuvimbile ngoba phela kunezinto zakini ekufanele ukuthi uzilungise zakini zomsamo wakini ngishilo ngathi makukhulunywa ngomsamo kukhulunywa ngenye into ukhulunywa ngesiqu sakho ukhulunywe ngamathongo akini ukhulunywe ngegceke lakini umsamo ke loyo uma zonke lezo zinto zingalungile isiqu sakho singalungile sembethwa abantu abadala abangcolile ngeke izinto zakho zihambe kahle uma igceke lakini linabantu abangcolile linezinto ezingcolile uma igceke lakini linezinto ezingcolile izinto zakho ngeke zihambe kahle uma ethongweni lakho kukhona abantu abadinga ukuthile emndenini wakini emsamo wakini izinto zidungekile angeke izinto zakho zihambe kahle yingakho kubalekile ukuthi nakuba uye esontweni uthandaze lokho ukuthi umkhulu womkhulu akulekelele umkhulu womkhulu ngokuthi amathongo akini namadlozi akini kukwazi ukuthi kuvele okudingayo kukwazi ukuthi kulungiseleke uma kukhona abantu abamadlozi phakathi komuzi abathi mabesondele ebantwini basondele ngokungakhanyi balungiselwe labo bantu mabefuna ukugezwa bagezeke ukuze bonke baphenduka amathongo izinto bathi mabeziletha bazilethe ngokukhanya ngoba ubona nje kukhona ingane yenza izinto ezingalungile phakathi kwekhaya ingane engezwa yonke leyo nto iyashawa ayizwa ingoba kukhona lo muntu oyidlozumelayo angifuni ukukhuluma kakhulu ngedlozi ngoba manje baningi abantu bayachaza basuke bechaza kodwa bonake ngenhloso yokuphikisa kodwa ake kulungile sizobayeka kanjalo kodwa ubona kukhona ingane nje engezwa idlozomelwa umuntu omdala idlozi bafuthu ngeke sakhohlisana idlozi akuyena umuntu ekuthiwa ubhekile ngiyayisho leyo nto
ngoba sake sayiqophisana kakhulu emsakazweni omkhulu iGagas FM. Ingakho ngithi ngiyichaze leyo okuwukuthi idlozi angiyena umuntu osuke kubhekile amanga lawo into engekho lo muntu okhuluma leyo nto usuke ekhuluma into engekho. Ngiyaxolisa ukubeka kanjalo. Idlozi umuntu ongena ungathandi kuwena akwenzise leyo nto eyayenziwa uyena ungathandi. Ngisho umuntu othola ukuthi usebenza abantu kuyenzeke empatho yidlozi. Kuyenzeke empatho yidlozi lo muntu loyo ngoba idlozi malingena kena umuntu alingeni kahle lingena kabuhlungu liyamdlozomela nakuba kungewona wonke ekuthiwa angcolile adinga ukugezwa ngoba makukhunywa ngedlozi ukhunywa ngento ejulile kodwa idlozi nethongo kunomehluko. Idlozi futhi ngiyakuphika ukuthi umuntu osuke kubhekile cha usuke ngayichazi kahle le nto umuntu ubhekwa amathongo akabhekwa idlozi. Idlozi umoya osuke kwembethe ngonhloso yokuthi udinga ukuthile. Yingakho ngenza isibonelo ngengane ehluphayo ekhaya. Uthola ukuthi yembethe anti othile. Lengane ehluphayo ekhaya uthola ukuthi yembethe umuntu othile nayo nenkinga zakhe odinga ukulungiselela. Ekothi bese kulungiselelwe yena bese kube imali engane iyeke ukuhlupha. Asiyeke bafowethu ukugijima sonikele emasontweni emakhaya singanikeli. Mawufunda incwadi esihloko sithi amavahla abahlosile izokwenzela kuba unogwaja omhlophe ugijima ehlungweni ukuthi phakathi komuzi wakini uyakwazi ukunikela uthatha imbuzi uzokwenza isithebe. Iyona ndlela leyo onikela ngayo umnikelo ukaze ungangemukelwa kodwa uhlala ngaso sonke isikhathi umnikelo wemukelekile. Nomsebenzi ke wesithebe umsebenzi ohlala ngaso sonke isikhathi wamukelekile emathongweni akini wamukelekile kubantu abadala ngoba umsebenzi wokuzopha. Usukusana inkinga wena mawuzothi kwenzeke into enhle kuwena bese ugijima uyobonga esontweni ungabonga ekhaya. Asisho ukuthi musu ukubonga esontweni. Yithi mawubonga esontweni bese uphinda uhamba uyobonga nasekhaya ngoba izinto zenzeka kuthina sabantu zenziwa abantu abadala basemakithi ekuyibona basembethe ekwavuma umkhulu womkhulu ukuthi koba njalo. Angageqa amagula ngoba ngemuke. Ngiyacela ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Nemfanekiso eqoshiwe bese niyisabalalise ninikeze nabanye abantu ngoba nakubona izokwazi ukuthi ibe usizo olukhulu. Ngiyacela futhi ukuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga.